جه برنامه میوان وجارة دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاوورز از صالح دمیجر به خیراتنا و دیکمو لگل دو میوانن ایرو رولا سیاست یعنی باندورا سیاست ده روشا مروباهی خلق سوری ده بودو بیج دیکن. پشتی راکشانه که درو درج دناورا هیز ناونتوین که دسته وان ده پرسکری که کشای سوری ده درجه انجمن اولکاریا نتوین گرتی بری چند روجان اریکر لدور ریدانا وکرنا یعنی هیشتنا وکرنا درگه کی آلیکاریان کل آلی پارزگاه ادلبیه جبو پنابر و سیویلن خلق سوری کلوه حرمه باوکی تایبت دور پیش کریمانه ام دزانن که امریکا و هنک حوالبندین امریکا خواسته بون که بهتری در یکی وکری بمینه جبو آلیکاریان لی روسیا ویتو بکار آنی و نهیشت که او دریه دن وکری بمینن تنه ریدا که دریه بابل هوای پارزگاه ادل به وکری بمینه یعنی ام دوه دریه خوازن لگل میوانین خواه گوتو بیش بکن چما روسیا تنه او ریدا که او دری تنه وکری بمینه و دریه دنجی گرتی بمینه ام دزانن لآلی اردن لآلی باشور درگه هک هبو لآلی عراق درگه هک هبو و لآلی باکر لگل ترکیه جی دو درگه هبو نها تنه جوان چار درگهان تنه و درگه هک نتوینه گرتی بکار بینه جبو در باس کرنا آلی کاریان جبو روری کرنا و مجاره از بخیرهاتنا دو میوانان دکم شلال گدو نوینر انجمن اجتماعی کردی سوری انا کسی ده هفایمانی اپوزیسیون سوری ده کج آلمانیا بمرایو بسام الاحمد ده ریوبره رخصتنا سوريين جبو دادو راستيه كو ج فرنسا بمرايا هون هر دو جي بخير هاتن برنامه ميوان ومجار ما مست بسام از پرسا خويا كي جمت دا دستي بكم تدبيجي چما روسيا درين دن نهيشتن كو فكري بمينن تني اريكر كو يه باب الهوا لالي باريزغا ادل بفكري بمينه سپاس از بيجم يعني الوق روساجي خست داخوياني بك خست صفقات كتشيك نقبا خو ودولات دن جبر روسيا دبينيج يعني عقوبات السيزر ابسر نظام سوري دهات ورجيم سوري دهات كرن من قبل امريكا وخاصه بشكل اساسي امريكا جي او دبينه انه افايا وق فرصاك جبروي حتى بقي ولا صفقاكي دبنطا يعني نب اشكره دقوت انه اجد خوازم امي قرار كيتشيكن بس ولكن برا امين العام رابورتا كيتشيك بشتي فتراكي بنر بكاتش تاثيرات عقوبات المباشر وغير مباشر سر مناطق رژیمه هنه فیکش تشتا انه يعني روس دخواز اوجي وجود بحيفا خوهرين الفي الكاريجي ودخواز ديسنا تشنا بستين مجلسه وبشكل اساسي او ناخواز قال لك تشت دسته غير دسته رجيم دهره او نادي بيج مثلا الدرع الرمثه معبر الرمثه انا نما يعني حاجه جير هي يجبر بالاساس يعني او منطقه هاد كنترول كرن يعني رژیم دسته خدانی سر و روسیا دسته خدانی سر و آلیه دجی دبیجم منا ترک وکی دن دسته خدانی سر و درع الفرات و غصن الزيتون ونبع السلام جي دبینه انه ويا بحاجه منا طبعا او خازق قال لك تشتهرن دريا رژیمر او خازق دائما جبر اختا بشاق روسيا تدخل كر سواء عسكري او سياسي مثلا سوريده دخست حمتشت وق او دبيجه انه دريا حكومه شرعيه تشبب او جيد بيجن رجيم بس وقيد انت دي منظمات انسان جي معارضه وناجي دبيجه ثقته ما قلكي برجيم نايش برق رجيم مساعدات تند كس نزيكي خو وقال لك يعني فساد المساله هي قال لك كلهم اسباب هن بس يبدو اسباب اساسي درايه مد مثلا ملف سيزر يعني او يعني روسيا بري ما هيك دما هاجي دقوت
وروك بي أمي كاربن صفقات يتشيكن وللأسف يبقى صفقة تشينبو ودرية تانية دهش تنجد نقابة وباب الهوا دي وأمزان يعني قل لك يعني منطقة إدلب بشكل يعني أساسي بين سيطرة جبهة النصرانية هو هي تحرير الشام كود داوي تركي بشكل وان كي هر حال دبي درباره دا ارغومنتا اوبوزيسيون رنگين امريكا وهفالبند وانجي اواكو اگر اليكاري دريا دمشق رابن دريا شام رابن و دمه ناكن وان نافچيان دزاني كو اوبوزيسيون او بشركي وكيل دانا يعني او رژيم اسد ما مستشلال دبي درباره دا يعني شو يعني ام بيجن تایتل یانجی او امه گشتی ناو نشانه گشتی دبي درباره دا چقا سیاست ام بيجن باندول ده سر آلیکاری مروحید و درباره ده. ام دزان راکشانه که درو درج ناور روس و امریکا داد و درباره ده هی درباره سوریه ده. ده ام ویژن دوسه آلیکاری اند چقاس او یک دیار بود دروجین بری ده ابی کو ام ویژن ده دنگدانا انجمن اولکاری نتوین گرتی ده. دەستپێکە سپاس ji bo te û ji bo mêvanê te û ji bo guhdarên dengê Amerîka Kurdî. Di bahoriya me di bandora siyasetê li biryara Rûs yanî bandorek wekî dibe mihwerî û reîsî û asasî ye. Rûs her ihtirama mafê mirova li ti devera nagirin û bi taybetî li Sûriya. Hemû tedexula wa di nava Sûriya de, di nava qeyrana Sûriya de, her ji bo bercewendiyê way siyasiyê ki dibînin bercewendiyê xwe anha di nava bercewendiyê rejim de. روس همو مقاربه و قیران سوریه را دستپیکا گو تدخل دناف خاکا سوریه کرنه هیانها دخوازن گو رژیم بشار الاسد تعویم بکن و رژیم وقت به عمره و دریج بکن هر تشتکی گنت خدمت رژیم ده به روس ویتو داتین یعنی لانجمنا اولهی و هر دورک ده جی دستپیکا ازما سوریه دی دستپیکا شورشی حیانها بده جارا روسیا لگلسین هر مافی ویتو بکار آنینه دیجی هر بریاره که گخل دیدن خودی بکاربین تکنواری پراکتیکه ده جبو خلق سویل لسوریا رژیم سوریا وگو ام تبد زانن او جی هر اعتماد دکه لسر هر دو حلیف خوی رئیسی ایران و بتایبتی دوا روسیا به درجه یکمین ده هر وارکی ده روسیا رژیم سوریا د پاریزه د وی بریارا داوید روسیا وګ د مافی ویتو بکار اني د بهوریا مده وګ میوان مید یعنی برادر اني زمان مثلا عقوبات قیصر و سیزر یعنی روس جیر مهم گدورید بندست اپوزیسیون سوریا ده او جی وکو دورید دنی گد دناب دست رژیم دانش خاکا سوریا امریکی و تحالف غربی وگو ام تبد زانن و انجمن اولهی هر کاروان ابو گدورید بن دسالاتا اپوزیسیون سوریا ده چه دبر کردی و چه دبر دنی ادلیب به گتایب مندی کواه به درین سینوری به عراق رو به ترکیه هر هب جبو مثلا مساعدات ادوار دریار هرو به لروس هدف او خلق سوریا خلق سویل و دبر دنی خارجی دسالات رژیم وان خلقاجی ازلال بكو برشي بكن وبنان ودام بكن مخابل مع الاسف اما وكو انا كسي وكو انجمنا الاجتماعي كرد ما بيانك درباري في مساله دركر وما بلافكر وما بريارا روس وفيتا روس وصيني ادانكر والهر وقتك وقت روسيا وان او بكارتين وان كريارا بكارتين ديجي برجواندي خلقي ديجي نانو اوا خلقي سيفيلي سوريا بكرد خو بعربي خو بكل دو اشوريه خو ام دبينن اب سياسه قالك نراسته ام دبينن غوروس هر لبرجواندي خود گرنج دو تدخل هر هاي واجي خلق سوريا تن خلق برچي بمينه خلق بشرد خلق او به ومساله روس نه هو مساله نانو اويت باش ما مستشل الجبر اذا خفتنا تدبرم دفي درباري داس خازم خالك بهتر تزلال بك يعني الروس ام دزان كل تجي ويك او تجي گوتو ما مستبسمجي اني زمان بري که روس نخوازن جه در وی رژیم تعالیکاری در باسی سوریه بن باشه اریکرنا روسان دبن فشاره که دبود که باب الهوا و به امزان باب الهوا دبن لعالی ادلب جی دبن دست هزن اپوزیسیون دایه که هنک جوان تروریست دبینن هنک وقت واریکاری حوالبند ترکیه دبینن یعنی روسیا چما قبول کرد که دریه باب الهوا بکری بمید بودان زمان درية باب الهواء أزبل روسيا موافقة سركر ندورج مقايضة كبدنا برا روسيا وتركيا ندورج روسيا يعني تشتك برامبر تشتكي كرب روسيا هر تشتكي لسوريا دك تشتكي برامبر قزنجنك أو قبولناك وهر ناهل جو هر سري تكلية روسيا وتركيا وجو أم تفزانن
مثلا أسيتانا دجي لقل أيراني يعني برجواندية ومقايضات ودبرة وباجارة وقنداب هبدو قهرن أفي دري دفروش برامبر جي دقتك بن دستي رجيم روس هر دفي درباري إيش دكن يعني روس تجارتي بخاكا سوريا وبخلق سوريا دكن مخابن جي دسبكا قيراني حتى رجا إيرو دد بهوريا من دروس موافقة كريا لسر مثلا باب الهوا نجبو خلق جنان وآب جوار هر نجبو خلق سيفيل قدرمان جوار هر بيتر أوجي برجواندي روسيا هن بيتر ممكن يجيبوغو حليف خوي استراتيجي دي سوريا دي تركيا يعني بقناعت بك يا رضوخ ممكن يجي ضغوطات وان ركب يانا روس جوار قطعا نقرن قونا مهم خلق سوريا تشل ادلب وتشل شامي وتشل قامش لو جنيزا بمرن جتينا بمرن لباروسا اب مساله هيك ونه جاي براكي هدف هو او تشوا كاربن رجيم سوريا لسر بيا بسكنين وتشوا كاربن برجونديه خد سوريا بيشروجي ببن سري حتى انها كروشا سوريا هسير خلافات دنابرا روسيا وامريكانا ديه دبهوريا من دغروس وامريكي توافق كان لسر روشا سوريا هر وشر لسوريا بردوام به وهر قيران ولسوريا بردوام زلال بسال دور دريش اب یک زلال امها بحثا تني اليكارين مروباهي وهشتنا در باسبون اول اليكاريان جبو سوريا كان برسگريكا سياسيه سوريا دیار ند روجه که دوان دا و چهار سر ببی ما مستبسام یعنی هون وکو چالکوان جواکا سیویلو و مافی مروف یعنی تو خو ویژن ریوبری رخصتنه که دوی درباره دا ام دزانن که بحثا بهتر امریکان و حوال بندن و وان روجن داوی دا بحثا دریه باب السلامه کر اوی کدیسا به آلیه ترکیه را آلیه باکور ام ببیشن پاریزگاه حلب وان بهتر دخواست که او وکیلی بمینه لدیار روسان و چینیان قبول نکرد که ببه و ویتو بکار آنی لدیجی هشتنا وی وکیلی یعنی باندورا گرتنا وی درگهی دوان روجن بیدا و دمین بیدا هفتهین بیدا دمهی بیدا و چه قصد لسر خلکی سیویل هبه که هم دزانند بیجن باندور لسر بهتری مليون و 300,000 کس کریه الوی داری أسبقي وتأثيره يقلك هذا خاصة رجلات سوري ده مرو بيجد أو منطقة بين سيطرات تركيا بين دست تركيا ده هنا معبر هنا بلكي منظمات إنسانية خاصة في الدول يقولوا زوبزو مستعدات ندب بس وكي دنجي هن منظمات التركية هنا منظمات التركية محلي هنا أوجد دورة كده أسبقي والتعداد قلكي بر الرجلات السوري به ورجد 2 مليون خلق هنا وامريكي بخجي او يعني شعورك بمرهاد امريكي واوروبي بخا نا ولو قال لك جير كار نكرن فعلا تلكوتشر ذكن وفعلا بالسلامه ذكن مرو بيجي انا رمثه مثلا رمثه ولو بشكي مختلف جبر الويدك اوبوزيسيون لما روسا ورجيم دست خداني سر بس جبو مثلا رجلات سوري وباب السلامه يجي ويقول لك تعبير خلقي هبه بس اتجمع ولو باش متوقع بجبر وقتها مثلا سيزر شيبو يعني بيجن سيزر جزء جي دجي نظام بس جزء جي خلقي يعني شاوق خلقي ادلبه اكيد ام دجي وين خلقي ادلبه وخلقي عفرينه ورجلات سوري وتعدلوا به واختاق مثلا سيزر جي قانون سيزر جي فيرنجي هاد دانين قال لك تعدجي الخلقي هات للاسف تدي افجي ولو نقل كي زلال كسر ولو سوري بندبش بشك دجي سيزر بتمامي بشك جد بجي ام سيزر بتمامي ام دبيجن يعني چه عقوبات هن تشيد بند بي ولو يعني مقاربات انسان جيرها از دبي قيروس بري ارتشتايا خوشك ناس كربو وبندي في بو حتى دربير نهر مساعدات انساني بقي ادلبه وبقي رجلات سوري وبقي منطقات من دست تركيا از دبي قيوك من واني قوت شلال قدو يعني مقاربه يعني روسي ولو يعني انه دجي خلكيه دجي سيفيلاي والكاريا ريجيم بس بالمقابل غربوا تمامي تركجي او مقاربه ان مقاربات انسانيه يعني تشتي مديل عفرينه تركا تشكر وتشاو اف جهادي بردان خلكي عفرينه وبدايه حضاره كر كوتشبار ودوره السري كان يجي والابيض جي ولوكر يعني ابخا يعني لعباك سياسي ازدب انا امد بينن قلنا واقعد
الطرف البريء جيتنا. وللاسف حتى حكوماتها يعني حكومات الغربيه بالتحديد امريكا تشتكي ولو جرينج نكر دري الكاريكي بدبين تشاوا الرجالات السوري يعني حروش تقريبا مثلا مساعدات عسكري درباز دبن واليات عسكري درباز بتجبو مثلا تشتن انساني دبيجو والله قرار مجلس الامن جمر دبيجبو يعني مساعدات عسكري درباز بو مساعدات انساني فوقو تقو تشتكوا للاسف يعني السياسه تحكم يعني السياسه بخوا دوره انجليزو بالاساس يعني راست باندورا خو اشكره في درباره ده هر حال يعني بس ايوه ما مستبسا ماكو ريخستن يعني او ريخستن جواكا سيفيل ريخستن مافيا مروف ريخستن المدني يعني هون يعني چل پیش وهي هون بكن هون شخوا و بيجن ونكار خو بگين انجمنا اولکاری نتوين يگرتي كو دنگدان سر بويا بريار هاتي استاندن بس هون لسر عرده ون چي کارن بكن ون دكارن دنگي خو بگين كو چتي براتيكي ون سر عرده كاربن بكن چنه لگور أنا يعني وكر يخصن بشكل أساسي أمور توثيقي دكين أم دجين متحدة وغيري ويجي بس تشتكي ولا جماعة بخوج اشتكى يعني نبس كمنظمات إنسانية جماعة مصر حتى يعني معارضة سوري وإدارة ذاتي وأطراف سوري بخوجي يعني معادلات شوي معادلات قلكي زحمته أم موجود برقمك قلكي ضعيف انت ده أم وقت منظمات إنسانية متخازن ولو بيجن التعداد العالمي دهات واختار مثلا كوفيد جي تشيبو ما رابورت شاكر مجيان الامم المتحده انه ابايا ويقول لك التعداد العالمي بيد باستثناءات هبن بس للاسف يعني قرار داوي بريار نقامي امجي خوازن ولد بيجن يعني كسن سيفيل والفيدا قلكي مهم ام بيجن خطابه ام بسيفيل كمنظمات بيجن سيفيله ادلبه وسيفيله منطقه يعني من دستي ريجيم دو سيفيله اداره ذاتي للاسف روسيا فيليس كهاندلي زجي بما معنى تسييس دخل عمليه دي بس آلية ديجي معارضة بخوا معارضة سياسي وترك وانا نكيمي وانا تسييسي دكير للأسف يعني ما تخص قولوا جهاك حيادي هب فعلا تمييز نخنا قبا مواطنات بس أبيانا يعني خونك تني للأسف يعني راس عرض حتى وقتات مثلا انتهاكات أولو تدبين مثلا منظمات سوري منظمات دولية بدها تقارير دخل صار مثلا إدلبي وانتهاكاتي وأبا قلكي جي يعني احترامي وتقديري قلت مثلا عفريني مثلا مناطقي كردي وانتهاكاتي واجهادية وفي معارضة قشد بن يعني نما تشتغلنش برجع عند بينن مثلا شاشش وقتان دبي سيفيلي ادلبي اكيد دلي مبسروافا يم تخازن مساعده بقيها بس يعني بنفس الوقت دبي مثلا الاليه اذا من الرجالات السوري حتى يعني السيفيلي عادي بن دستي ريجيم دبي نفسها مساعداتها بقيوا للاسف تدي وقت ما قلت له خونك وبياد حرباد قلتي زحمه الطبطان افخال زلال بو ما مستشلال يعني ام بهر چندی بحثا ام بيجن آلی کاریان و بکرنا دریان جبو خلق سیویل بکن ام نکارن وقو حد یعنی زمان ام نکارن دوری سیاستی کبن هما يعني بری هفته که دنگدانا انجمنا اولکاری نتوانی گرتی او کنفرانس که بریا ویدیو نابینا سروکن ایران ترکیه و روسیا دا چه بود تدا شکی بالکش براستی جبر دسپیکا شر سوری دا وهای لدیسا دوای کومبونا وان دا جی هات دو پات کردن سر بو تاکید لسر بو او جی کو ایران هزن امریکی تروریست بینه ترک هزن کرد تروریست بینن وش خو روسی هزن اپوزیسیون تروریست بینن لوی هریما بچوک يعني اگر ام بدن برچاوان کو نه هریما که گلک برفره يعني دولات کی وک سوری دا بخوا ولات بخوا نگل کی مزنه دوی درباره دا چا و هر حال وان بالکشان سروا مثلا آلیکاریان در باسبونا وان هفته ای که بری کومبونا انجمنا اولکاری نتوانی گرتی تلویزی چل هفکرن دبن ماسیدات ناوینا وان حرسی ولاتان دا چی بویه کورخوندناته باوری آمده او هرسی ولات هر یکی اجندات خود گرلنا و خاکاسوی هر یکی دخوازه دوست و حوال و هوگری خود بده برو پیش هر یکی جی دخوازه خصم خود وقت انها کرم کر نوی تیرور بینی سر يعني آن هاتنا وروكا بيانا واو نريني هرسي سروكا قد جمروب آوه بكت نر كسكينة تيرور لسوري نما وبوزيشن تيرور قصد تيرور رجيم تيرور كاكينة تيرور أم نمازان
بۆ vêyekê xîtaba van her sî welata li destpêkê di wextê bû mesarê esîtana dest pê kirin di baweriya me de hedefa esîtana her icihada şoreşa Sûriya bû û wekî me dî jî her civatek esîtana çê dibû beşek ji xaka Sûriyê di nav destê opozisyonê de bi ser rejêmê berdidan yanî di bin maseyê re di baweriya me de her sî welat jî her dixwazin rejêma Sûriya bi ser keve. Rastî xîtaba Tirkiye hinekî muxtelif e a eşkere û a elenî tiştekî din ji cîhadîya re ji usulîya re ji îslama siyasî re dibêje lê di jêr maseyê re Tirkiye jî her mutefik bi Îraniya re û bi Rûsa re ji bo mesela gel rejêma Sûriya bibînî ji bo gelek tişta Tirkiye yanî heya niha Kamû Qarebawa ji wedî Sûriyê re ewana tim mitmanê tê itminanê nabînin ku wê rewşa Kurd li Sûriya çi be wê rewşa PYD ew dibînin beşekî ji PKK wê çawa be gelo wêkeyanek çêbe bir ser sînorê Tirkiye bi dirêjbûna 560 kilometr û wê PYD desalat bi lêv qelaqela ji Tirkar çêke gelo wê tiştên de hebin ev tiştana hemû إضافة إلى عقدة تركا هي برامبر قضية كردي برامبر ملة كرد لهر دركة دهلك أفتخبط السياسة تركا هبو دهل هيش جي سبب رئيسي بود بهوريا من تركيا كت مسار أسيتانا بوفي يكي إما يعني أم وكو أنا كسي تبقو أم بشكل ائتلاف جي أنها همو رأي قشتي زانو همو شاودر زاني إما أم تبل مسار أسيتانا نبون وكل وأم قريبون تبلي بوبانا ما زاني بوباش مسارê esîtana êge ev her sî welat bi rê dibin Tirkiye û Îran û Rûsya ew dijî şoreşa Sûriyayê lê beşê dinî opozisyona Sûriya mixabin ku hinadin vatişta û hemû hêgê xwe kirine silka Tirkiya de êma wekû enekesê em ne berpirsyarin diber atyafê opozisyonê de û taybetî berpirsyarin diber îtilafê de êma hebûna me belkî newanik ji pirsin jî bi gelo çima heyan hawn di nava îtilafê de ne êma em bibînin em wekû Kurd û wekû qediya Kurdî diriya îtilafê re dengê qediya me nerînê me digiyên gelek xelkê digiyên gelek welatên xwe dibînin dostê xelkên Sûriya dostên millet û şoreşa Sûriya ev e sirra mabûna me û berdewamabûna me di nava opozisyona Sûriya û taybetî di nava îtilafê de hemû dostê me jî li ser serê wan Amerîkan û Brîtanî û Fransî û Alman û hemû welatên Xerb dibêjin cê we di nava opozisyona Sûriyê de cêkî gelekî rast e û divê hûn di nav de berdewam bikin bo vê yekê ême çi tiştê goj esîtana derdikeve di bihaweriya me de û taybetî ev beyana dawî û wê ti bandora wê û ti enîkasa wê tedaiyatê wê selvî li ser rewşa Kurd li Rojavayê Kurdistanê tune be. Herhal mamoste Şelaliyan em bêhtir behsa Sûrî bi giştî gotûbêj dikin her çindê tiştê ku tu dibêjî çi girîng e û dibê merî balê bide ser lê em bêhtir behsa wê dikin yanî tu li gor xwendina te tu dibêjî wê ev bibe nakokiyek navêna Rûsan û Tirkan da ku yani em zanin Tirkiye ser vî dosyayê gelek kar dike behsa yani daxwaza alîkariyan ji neteweyên yekgirtî dike û dibêje bêhtirî 3 milyon Sûrî li Tirkiyê ji bilî evên ku li nava Sûriyê pêwîstî bi alîkariyan hene yani vaya dîsa kete em bibêjin stûyê Tirkiye ku alîkariya wan bike ji ber ew herêmana evên ku yani Bab Selamên wir dibin destê hêzên Tirkiye û hevalbendên wê de ne yani dibêje ev dibe di demên pêş de bibe sedemekî nakokî di navêna Rûsan û Tirkan da Peki Salih di baweriya me de te yani kêşey mezînî gewre di navbera Tirka û Rûsa de tune li derbarê rewşa Sûriya. Di baweriya me de meselê guhen li ser masê ji bo istihlaka mihelîn ji bo raya giştî a her du welatayê û ji bo raya giştî a Sûrî jî taybetî êgî xwe dikin opozisyona Sûriya yani Tirkiye belkî xîtaba xwe hinkî carê tund dike beramber Rûsa û beramber xerê Rûsa li jêr masê mixabin tewafuk gelekî xurt û gelekî biqewet di navbera Rûsa û Amerîkana de heye. Ne mumkin e efan Rûs û Tirkiye. Tirkiye ne mumkin e tedhiye peywendiyê xwe bike peywendiyê gelekî stratejî neqeba wa Rûsa de ji bo xatirê opozisyona Sûriya ya ji bo xatirê Idlibê ya ji bo xatirê çar misilmanê tund radîkal gişer li Sûriya dikin. Bi taybetî ahnaka jî wekû em dibînin yanî ev خلق تیرور سوریا یعنی ایک زوربه وانا دبن رعایت ترکا دن ترکا هدی رجوار دیتی وانتظری لیبیا دکی وگو ام تبد زانن ابن هاکا مشکله بیتر لسوریا نبره هر دو جیار سفق دکی اما از بینیم حتی گوروشا سوریا صافی ببه و توافق دنبره ترکا و روسا ده به جبر گو ترک
ابدا بهوريا وانا بالسياسه باشا او توافقك وهي هر حال دياره تركيا دفي او دنگدانا نتوين يجت اذا هنيك ايشيات في درباره از بشم جم مع مستبسم وبرزا خوجوي بكم ما مستزان تركيا يعني جبلي امنا زان كو امريكا هنيك راضي بوج گرتنا ام بجن دریه باب السلامه لترکیه هین دریه کی پنجانجی پیشنهاد کرده بود کل عالی گره سپیر کل تل ابیا دریه که وبج بو عالی کاریان و درباره دا یعنی او پیشنهاد ترکیه هر جبیر بو اختراع وان جبر کو روسیا قبول لكن اول کو بره هی وبن في چاوا و روس راضی ببن کل دریه کی لگره سپیجی وکد و درباره دا ترکیه چقاس دکاره یعنی چه پل عالی ترکیه هنج عالی مروواهی و درباس کردن عالی کاری مروواهی و یعنی چه پل دست ترکیه هنه لگورتک و بلیزه از دبقی قال يعني بحث بل دست تركيا دبكن جبرج كسن ويب خا كمنظمات إنساني ها هن قال لك منظمات دنجي مقررة بخا تركي تشغلن غازين تابع وجور فات شغلن أزبي باش بل دست يدهن فا مساعدات أو ذي الكاريا مروفي بيجين فا منطقة بس از خوازم فقرن بس جبو أو جواتا داويد نقابة تركي وروسيا وإيران از دبی پشتی و از دبی قی خویا کر هات دوانا سر چولو شغلین پشتی و مدید شوا اوا علوک دیسا هات قد کرن بروجان کسن حسکه ومخيمه واشوكاني وابي خطا قش علوك دبن هات ضغطك شي كرن الجور خويا كرن يعني جورتي خويا كرن بشتي قفي اجتماع داوي خويا ابو اتفاق كرن ضغطك يعني ضغطك زيادتر في منطقه كردي بكن او منطقه روجافا او شمال شرق سوريا ومدينه شاوا حتى افا فرادجي داخستن شاوا ضغوط يعني اقتصادي جيكرن افا علوك جي قد كرن ازبيقي ولو لبا بشكي باش هات خويا كرن جالي دد تركي هنا بشك كرتن واجي هنا مثلا منظمات انساني وخاصه انا بري تشروكي جي بروكسل خلاص بو قال مليار كرن دولة اوروبي وحطيناها ترك جي دبيجن زيدي 400 ملياري اوروبا دخوازن هر وهر va كوتشبارا وفا لاجئين السوري استخدام دكش بو بكرتك ضغطي أزبيقي يعني موقف تركي مقارنة لبناني وأردني وكردستان عراقي هري خرت كسنويت سوري دهنا أوبوزيسيانا سوري يعني مع احترامي يعني ميفاني مد بأوبوزيانا سوري أنما بين أوبوزيون هي بونه بس كس بشك سياستها التركية بخلنا ما تشتكي سوري كسن سوري قدوه بير يعني أنس العبد ونصر الحريري كرسي بدلان العلمي السوري سر فيسبوك إجا حنجي خبات كنت نما تشتكي سوري نما دي أوبوزيسيون ده هي نما تشتكي شو رشاق أمد بجناد حزار ويازدا وقتها بو قش در كتنج بو ما في كسن سوري أو تشتكي نما يخونك ما يشن كس مانه أو جي قل كد بن كنترولا سوري تركي ده بشكل أساسي وكدن كسن باشن عم بيجن بدها بحزارة صدي حزارة كسن باشن بس أو خوانا ببريار مانه بقرار مانه قش بونو كوتشبر الأوروبا والأمريكا وكدن فمروجي ولو باش حال ما مسبسام يعني أو كمجارك الدور درجة أم ناخذ بهتر بوالي سياسات ده خازم تم لآلية مروفاهي بمينن جبوكو يعني براستي تشتكو يكسي كوزيان دبينن د باندورا في سياسته لسر سوريا ده بهتر خلق سيفيلن يعني تشتكي جرينج آني زمان ده مثلا أو داجي مد بحثاويج دستيك ده جيكر أو درجة الرمفة لآلية باشور لآلية أردني ما مستشلال يعني نها اگر ام بدن برچاوان كل آلية اليعروبية بدرجه يعروبية الآلية عراقي خودية وهنا يعني امريكي كارن آلي كاريان در واسطه رنگی جرنگان لآلية باكور جي چه سلامه با چه دريه سلامه با چه باب الهوا با چه اوه کو تركي بحث كان لگره سپي با جي ديسا تركي هيت كاري در باس بك لآلية أردن او كسانا کو نها وكما قلت يعني كتيه بالدست رژیم او خلق سیویل چاوت کردن بن باندورا گرتنا که سیاسی جوی در گهیرا دباوري امد الرجيم سوريا ودوسي الرجيم سوريا جي هر هدف واف جهرتش دريا وارد وهر هدف وان هيجي خلق سيفيل لسوريا بيتر ازلال ببن وفقير ببن وتيو برشي ببن ما في مروفان مساعدات مروفي انساني قدرن بو خلق سوريا جبو هر دفرك جو بچن رژیم سوريا بگمان و دوسين وي مزن نپيرن نب مثلا مساعدات يا اليكاري بگي خلق سوريا اي وان بيت رژیم سوريا و ام تفزانن يعني بمليونان
خلق سوريا پنابر کرنه چه ناوا سوریا ده چه جروی سوریا به 100,000 خلق سوریا شهید بونه سر دست وی رژیم و 100,000 جی آنها که خلق ده حبسادن و این خویایی بدنگ هنه مسئله مروی ومسألة ما في مروفا ومسألة نانو دانغو جي متحدة خلق سوريا هر افتشت داوي رجيم سوريا تد فكر ياغش فكر يا هدف رجيم سوريا هر وشاوا قارب هدف او ابي چلو خلق سوريا وقد امعانه اضطهاد خلقت بك دجمني رئيسي اي في رجيم خلق سوريا نكسيدني يعني افق عجيب هاتي سر في خلق جبر دجمنايا دنابرا خلقت دنابرا رجيم ده رجيم سوريا بهوريا مد بهمو تشتي گوجيبه وباليكاريا دوستي خوي جورا هري مازن روسيا هدف وان ابو كارد برفدكن چلو خلق سوريا فقير بكن چلو خلق سوريا برچي بكن چلو خلق سوريا بلايم بكن چلو كارم خلق سوريا نما كارم تشكي بفكرن چوا رحي خب باريزن رژیم سوريا هر شلال يعني خالد تزرال بو براسي از دعوالي بورنيت كم دگن داويه دما برنامه خو شلال گدو نوينري انا كسيد هفايمانيا اوبوزيسيون سوريا دات ج المانيا بمرابويو بسام احمد ريفبري رخصنا سوريا جبو دادو راستيه ج فرنسا مرابوي قالك سپاس جبو باشتر بونا و باش قالك ممنون بنرين هجال فرام دگهن داويه ميوان وجاراوي هفته تا جرابي اصالح دميجر خاطري خوشوت خازمو بمينن دناف خير و خوشيه ده